Pring jong kani ke jingjang ke sosi kat ke jingjing jong wei ni in jong snong dei nu try snong pau ni semalam ni dia kesiam ke jong pat nak kalian jong amen ni ke step i nak pha nak ke dio jatuh show home minister ke government kena intervene immediately but unjuk yang DG macam BSF ban wara notice jung ban ong ba uday ban penting kena apa the culprits are luar cukup leban identify menu boleh kena kakap but ngan penting kena ru ba nak yang jong ngaku khot jong cabinet raise ini kam cabinet nak ba nginom deban island ya kanika excessive use of force abuse of force jong no pat ba kanika jingja nginom de an yaija ki bakum kini ke laga jong benda ngala pedap bahkan follow up route hakini lihat sini sekarang ni. Kamu spokesperson jangan government. Kalau lu day ke point ke bah syong ni apa? Kalau very valid, nimdan kami ki sya ki benda sor, buat kapsor, penusah lagi ke subdivision, nimdan kami ki bikin guard ki international border jongi. Kata ketika kami jongi, dia ketika point ke bah syong ni apa? Very valid concern. But ia kena dirungan dan take up. Bapa ni mau opinion lah. Pengkreat ke DO letter to Home Minister di local MLA ke bagian yang jingja raja di pengkreat ke DO letter kena ia itu show DG juga BSF. But kena ke way but ke point ke bakam kongsan syuk lomba move away. Penjengai ki naki jaga badan ki civilian nomor kam jungki ke kin don international border but kin kan ya ke jingrung jongki migrants illegal migrants na go kali